Kaseng Neutrap National Liberation Council HNLC hak arphulai tarik ujemang arhajar arphulai kelapan syai cikipat baka jingwan ya keren jengki baka sorkar kamdei baka wan ban pendam henry ke jingwan ya keren baka sorkar kalong ban keren ya suk. Ya kani ke jingkeren laong do vice chairman ke HNLC uba man bahalang jarwa harengkat ke jingan donang uba Aristarwell Thongni u political secretary u Raymond Lapang bat storji lingdo ki PSO lembat uksiang ke HNLC uba Sadon Bla ubadei unoy alam kaseng HNYF. Habakran shikla patai kubo aruba aman bahalang ula ongba lalai pusan senam kaseng kalaya ki badia kun bat ka sorkar bala kami lunti baka jingya kran kani ka formal talk kaban sedang adu ubenai jeleu kan poi syaka jingya suk. Habakli halor ki mat jing dawa jang kaseng baka bu hakman haka jingya kran ya suk bat ka sorkar uba aman bahalang ula ong ya menta kan ya chua ka jingya kran kaban sedang ha ubenai jeleu bat hadin bayat ka jingya kran kin sala ban penpawe ki mat jing dawa kaseng hadin. Ulaong baka HNLC ka kwa ban ajing ya da ya ka beri neutram la ka dei hapo ka riti sensyar kari India ne habar hendrai ka jing kwa ka HNLC ka long ban yo ya ka jing itu jong ka jat ben riu uba aman bahalang ulaong kiwe ki jat ben riu kum ki Mizo ki Manipur bat ki Naga ki don ya la ka jong ka jela hendrai ngi ngim don ya ka jing itu ba kerpang kum ka jat ben riu. First press conference mo. Long ka intention ni kamna dai ban ya kala ni su nam ta ka political package long kata ka dia matter of duty jo wala la ka pendat nai wala kam pendat te na like was saying stick big issues even in stick ka por naman ka saying ka judawa ban kita di agenda ni agendas ibangnya kita political agendas juga agensi Namar hadu mentang impat ya kira dengan political agendas. Namar political agendas kan sedang hauju tak formal talk. Dengan serai banyak beli dunia agak public domain ni political agenda kan serai di press will be invited dalam formal talk serai terus ni pensa. Yo ya kata cicai mo. Hari kita di political agendas ke bangin sabu ka asuka. Kumba ko pertai bro ahi katim. Di media gitu paiba gitu baksengi kalau yang nanggung media kayu ini nang senang nama kayu ini kamdeng tang kayu ini nama kibun pat ki benok benok lang kayu ini yang kita habal di korporat lang kayak ngomot kadang kabenta ba ini ya kira nak formal to ya kayu ini terkait detail paling saya setelah tahun tu lah skin dah deh enggak channel sifat kesorkar ka ceasefire de ndala dep shashirong ka formal talk maybe hakata ka formal talk hiru milala ban selin no ya ka ceasefire ka shongpa ka fast round of formal talk lagi ba milikran ki bang nyathir to ada ka ya ka bentar banyak so ino ceasefire ka nafai mini so ida lai se yo kadang don ki technicalities bang pala dapat fast round kan nak sipol ya sepatutnya tapi kung naik Tiga bagi agak military strength na agak manpower. kuma both both Ya kata ngatrai kam takam pati por bagi ya disclose ya kata kan. Kan sepoi dalam dia ke por finsi kalau ka strength kalau gumno menu bedak. Lo kan pau saya kenal. man kam syai ka ba iba ka nurem ka saying kayo Bagi don bertalang. Sisian hi bagi don kanu isu ka ba dai nam ta ka ben rio nam ta ka ba biat teka channel si ko shim ni kita kindan kum ka LP kum kita artikel mo kya kita ni. last ka mengirimkan baru Home Minister Ajudan lang Chief Secretary juga Negara. But आज पोर की बरादर लोग शिशनम ता लोग बंगले कंडू एक ही बलियो जो Home Ministry. Kini की जिंगे कंडू ही कलों लिंकों ni haban paralenti. Shua bagi poi syara kata formal discussion ni formal demands ni haban ya kita dapat bentar lah nongka. Part breaking dan dengan paralenti. Kemudian ka bagi ya kerana lu shua itu ada ya ka safe passage. Hamtan ni ki mengira orang muslim di Malaysia minta akan ni ka peace process. Kau yang kata lah dia
Te kabar ka penyiaran ka dei ya ka jingwan shu ki paran kot melapat ki paran kot no sen jingwan shu tak adu pak sarkar ni baru penben ya kan amnesty informally la ya agree chibun ki bentawan haka amnesty te kabar ngin saya agree da ka basyai ka dei haka formal talk te ka salong ka bunai banget first week kata ketiga kejingkuat pan ya keren ka first week Isang po baka pre-stop. Kajing tu seperti proses kita ikat settlement agreement. Dan ini keren juga jing doa seng pemilu mencua. Kemudian kemangau dan ayah saya sifaya ini asmi asutu ya kemudian ke formal talk ke first round ke bangsa longshan. Kemudian kajing tu ya kadang setelah settlement agreement. Kemudian ni hak ya saya ini settlement agreement. Kata ini kepada proses ini peace process. Kikaran ro abay day ba? Halor kata dingin pa dia kerana. Dalam Dalam kata pada latest stage pi. Rehabilitation kalau awak di indah layo agak amnesty subuh dah layak baik. Layak yang di meeting layak berjur berorang lihat mamla. Yang tak kan sawan ke rehabilitation. Kita kita ikut berkongsan kan rehabilitation. Long harus tu boy mau long. Ni keren mesti kan. Amnesty tak kan dia hak hamat tu kan. Lada kami tuan ke amnesty tu kemudian ngin yo kata freedom banyak keren bagi sarkar. Kemudian ngin yo kata safe passage. Kan ni rumah dia kau ini kita. Tidak ada government kan accept kan mesti government kan negotiate with the outlaws. Mana kan yo i. Yes, in the recent meeting bagi Home Minister di Sembun Menteri Rembah, ya keren ya kata apa. Dan kalian kerja ke sarkar, kami berke sarkar jelah hikil apa syai ba long lesi kan don kan jeng betul kan. Temangi nak kalian jongi ki leaders kita don hingga apprehension. Lesi kalau apa poi por ba kita nilai wan lu seni lesi kalau apa arrest na kalau apa don kan nomor NIA kumong ka de kuasi judicial body. Kadon hingga confusion dia. Rela dari bawa kamdon kata tak kemudian duduk macam senam bila esi ki leader jongi ke barang ini esi kelawan seni kan. Jadi ketuhi kepala kakla suka. Ti ahaba pi Nak kalian jung untuk assurance ke ketahi anda lah stang ke formal talks. Te kini marjing dawa kin sabu kemana. Katu ke HNLC hi kapde ke sang ka ba persyai dari India. Ne ka ba persyai bin Rio. Kamde ka ba persyai ki Muslim. Ne dia ba persyai ki Hindu. Kapde ba persyai ki majority ne ki minority. Ndrega HNLC hi ngigum ka sang hi ngilong pro justice but pro human. Beli cuba tanya.